ekhaya nalo lalaba basemvuthi bayazi nabanye ke bayazi ngavuka wathi ngaphuma endlini ngesibonakaliso ngahamba naye aqhamuka la labasiqhamuka kwazo ke lethi nesiqhamuke ngayo ngamlandela lo muntu angimbona ngimazi ebusweni wajika wathi ngale yena khona intaba ke ngala yona le uzwathi kodwa sekwaba yikhela nani khona indawo lapho eyinsimbi angazi lethi yakhiwe kanjani kodwa yakhiwa ingeyamanzi yashishintsha ke kuba yamanzi ukuthi ke ahluleka amanzi yasishala nje kanjalo wafika lo muntu wangimisa lapha mangimbuka lo muntu angimazi kodwa ugqoke lesephe eminyama esesihlabelelweni uthi ke kumina kuthi sasiphuma kuJanuwari kuFebruwari wathi kuhle wathi mase kuphela umhlangano la mfana wami kuthi ngolesithathu ezulwini sezimhlangano ezulwini silalela izikhalo zawo wonke umhlaba wabantu abangasekho emhlabeni abangale ezulwini silalela izikhalo zabo zonke thina boshembe ukuthi bakhala ngani laba asebengasekho uthi isikhala babe naso sibe sinye ukuthi bajabula ukuba lapha eKhenani kodwa inkinga ababhekana nayo yini ukuthi bagcina bengavange beye koSabatha abaya enkonzweni yasekuseni abaya enkonzweni yasemini ngalalela sengimuntu ushembe umuntu angimazi umuphi ubani futhi ubuso bakhe angibazi mawulapha ke ubuke lapha into yabona umjika khona insuze eprocession mase niza la ungikhombisa itraffic esuke ensuze izizofika la uthi bathi ke mfana wami basonke emgwaqweni la ingane zabo ziyaphuma emakhaya sifike into itraffic la mabefike ngo6 boze befike ngo4 phezulu sivaliwe inkonzo thina sihamba nabo mabe sihamba nabo thina mabo labengangenaso into nathi singeni manje le traffic enzeka la emgwaqweni ibanga ukuthi bengayi esontweni mabe ngayanga ke bona nathi siyinathi manje besicela ukuthi shebe yikho iqhinga yini ukuvula omnye umgwaqo angathi imoto mayingena ngala iphume ngala uthi ke mfana wami ngibone lo mgwaqo ungimisa lapha ngiyongikhombisa indawo ufuneka ivulwe imi kanje uthi ngifuna mfana wami uvule le ndawo uthi imoto ikhuphukayo ikhuphuke ngale ezehlawo zehle ngala ufuna usha uJanuwari osaya usuvulile lo mgwaqo baba nginamali emathempelini umshumeli yamtshela athi ngeza mvangeli wenkosi agcine kanjalo ayimemezele indaba zakhe ethempelini kodwa ngoJanuwari uzobetshela nithi ungwala njengoba silapha nje khamba abashumeli bawu17 ngibatshelile kodwa khona lo yedwa abantu bayifuna ikhulu zomshumeli bayifuna zomkhokheli ezwa kodwa bathi wasebenza umuntu usiyakhukhumala kuphela bakaze umshumeli ekhuluma lapha phesheya lapho engangiboni ngingali makuthiwa kubulawa inkomo kodwa hayi lo mshumeli wodaka le clean kanje ezwa hayi udaka wathi hayi lo mshumeli obulongo ngamlandela ngathi ndoda lento ifake lento enciphiswe ifake la akuyona yakho wayifuna maba uyifunanga bungekhulume kanje methu baba bashubele bahambe bohlaba inkomo sibayela ukuthi wena uyena umshumeli obulongo uphethe wena ethempelini ufuna umhloniphe kodwa afuna umhloniphe ushembe uthi lo baba ke ufuna kona uqumbe lo mgwaqo baba ngizokwenza njani ube mgwaqo ngumbe na uthi hambe kumasipala utshela umasipala hambe lo mgwaqo nakaphikisa uzokwenzeka apha ngingakaphaphapi wasethi mfana msale kahle mase lapha ya uthi mase njengalapha manje yabuka hayi uthi ngikade ngikhuza amen athi iqokela lo muntu ngena amen wahamba kwaphela insuku embili ngahamba ngakumasipala ngaqokela umeya ngiqokela njengoba ngiqokela nina nje wathi umeya kulungile baba ngizokuzama lo
kuthiwa ngoJulayi umeya wangifonela ukuthi usebakhipha ilogana abazomba lo mgwaqo. Wawumba mhlawumbe abanye bayawazi ulapha lamba nje lana wawumba ume umgwaqo oqedwe inyame umgwaqo onjena ke udinga ukuthi ukhonkwe ungasikhonkela yini wavuma kusuka lesikhathi namanje imthetho ngizokhonkela ba manje bakunimvula mase nibhajiwe ngala lana kufuneka lo mgwaqo lona ukhonkwe phansi kodwa ukuthi mabe nibhajwa ngala kulo ngoba lo waka transport lo lona lona wakameya yini lento wakamasipala lo manje lo mgwaqo lo uyangikhathaza abatshali benkosi uthe ngoJanuwari selini izulu ngafonela umdluli ngithi mleyo mdluli uthi ngibhajwe ngala nogogo masibili gogo wesonto ayikho indlela ongase ngikhambe ngikhethe ngihambe ngawo na bathi mdlula kuzame le ayinalo udaka kodwa inamatshe manje imvula ifika igugule nje ngoba ume kanje umdluli wangifolelisela wathi hayi bakhuphukile ngala omnye ningambuza khona umagwazi oyiphoyisa oyiSAP kodwa uyasebenza pha ngaphathi kubaba mayesebenza bakhuphuka bathi kukhuphuka wathi kunzima kodwa manje ngihambile mina zathi ngaya kulaba laba red mix laba injindo labo kuthiwa yini amagama akho red mix laba yini intandane khona lokho khona elinye igama elibizwa ngalo bawukhuluma nabo ukuthi bangangenzela into kusikele ngenzeka kanjani mangasekwenzeke lapha ngoba umeya ulokwahlabelela mhlawumbe lo nyaka manje ka4 kwaba sevelele ngosengakhuluma nabo